Ekitabo kya kabiri kya Yohaana ishura y'okubanza. Nyowe nk'omukuru nakuhandikira iwe omuzaire owatooriinwe n'abaana baawe abundi kukunda omu mazima kandi tinye nyenka kureka n'abandi boona abarikumanya amazima ahabw'amazima agatuura omuri itwe kandi agariguma naitwe ebiro byona. Embabazi n'okusaasira n'obusingye ebikuruga aha Ruhanga Ishe boona na Yesu Kristo omwana we biryaguma naitwe omu mazima n'okukunda. Ngashemererwa munonga ahakuba nkashanga abamwe aha baana baawe nibagyendera omu mazima nk'oku twaragiirwe Ishe boona. Mbwenu ninkweshengyereza muzaire ntari nk'orikuhandikira ekiragiro kisya kureka ekyo ekitushangirwe twine okwihiiraniira ekituragiira ngu tukundane. Kandi oku nikwo kukunda itwe kugyendera omu biragiro bye. Eki nikyo kiragiro nk'oku mwahuriire okurugiiraniira ngu mube nikyo mwagyenderamu. Ahakuba hariho abarikuhabisa bingi abaizire omu nsi abatarikwikiriza ngu Yesu Kristo akaija aine omubiri. Orikugamba atyo n'omuntu orikuhabya abandi kandi ni Antikristo. Mwerinde mutafeerwa eki mwakoriire kureka muheebwe ekihembo ekihikire. Omuntu weena orikurenzya aha nyegyesa ya Kristo atagigumiremu naaba ataine Ruhanga. Orikugumira omu nyegyesa egyo ogwo naaba aine Ishe boona kandi n'omwana. Omuntu weena ku ariija ahimuri ataine nyegyesa egyo mutari mutaasya omu nju n'obu kwakuba okumuramusya ahakuba orimuramusya aryaba akwataniise nawe omu micwe ye emibi. N'obundi habe nyine bingi kubahandikira konka tindikusiima kubihandikisa bwino aha rupapura ahakuba nyine amasiko kwija oku tugaaniire nimwe nitureebana tubone kwitsya okushemererwa kwitu. Abaana ba murumuna baawe bakuramusya.